bahaswa bangin jet yung kandidat ngila daya tay sanima ubak kumno kandidat ngin pa banyak hakan election nagawanta ni ke MP election. Bat ni Rangbah bangiyo yaw ni usama Rangbah. Ubriw ubala i ba ubala dan ba ka experience kumunong yalampat ba. Om nei bo sumi kensan hakan ni kakam banong nong yalam. Uladai nong yalam jaga seng bahalang. Uladai legal advisor jong kakasiel autonomous district council. Nakwa penyatu ipi kendiat hagan di kapor. Ngalai trelang bat ubat robat kumu legal advisor jonga kumu CM. Bat hagan jingnya tray gini ki lais nam ki baladap ki bangalong kumu CM. Ngalai iya ke jing tebet ke jong i. Bat kanyatu ipi. Bah hagan jinglong CM ke jonga po ke jinglam jonga UDP ya ke isi yang tay po district council. Dan jing ai jimut jong ba Robert. Ilaya panyo ya ke jing menjol jong lat ya ki santeli ki bil. Santeli ki ai. Kita ompat judan ha ke record. Baka nuno ke executive committee kalapan pas ki ai. Kani baro kanya tu pi kerja. Day daga jing trerat ba jong new samla. Ubadang ka jing sutu. Om day tamudang ka jing sutu, udang ka jing i ka bagkerpang. Ya ka jat benriu ka jong i. Lekot ha ka biadai ba ka khenkur khentha. Lani ban penne e kariti ka dustur ka jong i ban simjat nang ka kami. Ilawan ra ya ka ai ka bangiong ka kalanbir. Ban penek pensa ya ke kandau ke siap bila mana kerpang ya ke an ke bagi ong galan bil habis ban aibor ki dor basnong ban yo yang kata direct funding na ke central government milasna ya kata ke village development council bill ban pentuan ki nong rap ada jing dei ba kador kamur ba jing syak thombor jom ki nongrep ki jungi badi ki marep ila amen yang ka market act bat simun ki ki belru ki bangilasna let's say ki bangampat yo ya ka jing menjol jong governor